ما هیزم رو میچیندیم تیار میکردیم انا ششکه رو میچیندیم تیار میکردیم بعد در یک جا میشتیم و صحبت میکردیم بعد من میگفتم برده فروشیم میرویم برای خودمون یک شلوبکه یا یک بریژه را از بزرگ میخریدیم روز گپ خرسند میشدیم نمیدونیم در کتمون جون نمیگرفتیم نیمی قسمتشون 500 سومون میفروختیم ششکه و هیزم رو 200 سومون یا 300 سومونش رو استفاده میبردیم بریژه انا پاپوشی میخریدیم و انا بعدن 200 سومون دیگرش رو به خونه بردن نون میخریدیم اون چیز خوراکه میخریدیم به خونه بردن میدادیم سال 96 من 11 ساله بودم زندگیم بسیار وزبین بود در خواب زندگی میکردم مجبور شدم که روم نمیدونم هیزم فروشم ششکه چینم خیر روی همین مهنت رو گرفتم راستی که رفته از درختو ششکه چینده و هیزم چینده برده میفروختیم که نلکی از گشنگی نموریم من تا صنف 2 رو خوندم من امکانیت نبود که در مکتب میانه رفته یعنی که تحصیل کنم لباس نداشتم پول نداشتم زندگی بسیار مجبور بود نمیدونستم چیکار کنم اوچا در خاکی باید جانم اوچا من راستی گپ شرایط همون نبود در یک خونگه 5-6 یکی اویله زندگی میکردیم جون نبود یعنی که پوچم رو دراز کرده نمیتوانستم به حضور یعنی که خوب کرده نمیتوانستم بعدا من می اومدم از همین دیوار می پریدم صحنه می رفتم من باری اول در انم اینجا خوب میکردم یعنی که از خونه هم خر کردم برآمدم که بر زیدی من زدن که تو نرا میمون بازی نکن کلونی نکن من از باری همه چی برآمدم انم اینجا باری اول انم اینجا من خوب میکردم بعدا استادم رو کسی گفت است که دلاور در اینجا خوب میکرد استادم کلیتش رو با من داد یعنی که باوری کرد استادم با من یعنی که در من رو خونهش دعوت میکرد یعنی که چله تیلو میموند انا سپشکای تیلو میموند انا پول میموند پول میپرتوفت جایی که من رو روان میکرد پول میپرتوفت من همون پول رو چخانه میکفتم همون مثلا دسته که براسلت میگوین از خودش بود میموند تنی من میگیرم یا که من رو چند بار سنجیده بود هم اویلش سنجیده بود هم خودش سنجیده بود بعدا کسی کدام هنرمند میگوید که دلوار استاد در همینجا خوب میکنن و من رو فریاد کرد گفت چی به یک دهن نمیگویی که من در همینجا خوب میکنم جو ممکن نیست کسل میشوی نه در همه خانه چای خورد جای کنه تمام شرایط رو مهیا کنه اما بعد من رو کلیدی یعنی که کابینت خودش رو داد گفت که این کابینت در همینجا خوب کن پرپچه می آورد یعنی که از خونهش به من اوقات می آورد یعنی که خوراک می آورد میگفت که این را خور گوشنه نمون یا پول میداد که یگان آوه یگان چیز خر خور گوشنه نمون کلیتش رو من تخمینا 4-5 سال همون کلیت کابینتش در دست میموند من در همینجا خوب میکردم مشق میکردم یعنی که مکتب میرفتم می اومدم در همینجا خوب میکردم زندگی در همینجا بود سلام علیکم و علیکم سلام ну че два ящика тушенки есть возьмешь нет не хочу а что звал агейс хочу агейс нужен
устода муаллим Бердиминбоев ба ман гуфт ки ана Диловар ту мехоҳӣ ки ба ғайр аз ҳамин театри мо ягон ҷуда кор кунӣ? Ман гуфтам ки чаро не. Устодам гуфт ки ман ба ту яъне ки дворникӣ метиҳам 150 сомон маош мегирӣ 150 сомон. вақте ки ба ман гуфт ки 150 сомон ин 150 сомон медонед барои ман чӣ хел буд. ман яъне ки дар куртаам ҷо намегирифтам. 150 сомон ҳар моҳи як ленча орд, яъне ки 3 кило 4 кило ана руван. ман гуфтам не майлаш устодам, ҳамин вазифаи дворникиро яъне ки ана кор кардам, ҳам машқ мекардам, ҳам меомадам аз соатҳои 5 бегоҳ то соатҳои 9 шаб ман инҷоро яъне ки меруфтам, баргояшро мечиндам. рӯзаш мешуд ки борон мезад, ба ман бисёр вазбин буд. то соатҳои 11-12 шаба ман кор мекардам, мебурдам дар мусорка, яъне ки чизҳоро мепарфтам. баъдан бо мерафтам, як ролтон мехаридам, дар об тар мекардам, бо як нон мехӯрдаму дар кабинет, яъне ки ба ман ҷо дода буд, дар ҳамон кабинет хоб мекардам. устода муаллим Бердиминбоев ба ман аввалин нақшро дод, нақши палангро. рости гап устодам гуфт ки саҳна баро. ман баромадам, намедонистам чӣ кор кунам. мегуфт ки баро, кани паланг чӣ кор мекунад? ман рости гап аз ба ҷое ки ин хел бозӣ кунам нақши палангро, ман баръакс ин хел бозӣ кардам. ана ин хел бозӣ кардам. устодам рости гап хандид, бачаҳо хандидан, гуфтан не Диловар, ин хел дар зиндагӣ ин хел раг гашта мумкин нест, кӣ мегарда? баъд ба ман баромад, нишон дод, гуфт ана ин хел бозӣ мекунӣ, ана ин хел мерӣ, паланг аз паланг. баъд ба ман ҳамин нозукиҳои саҳнатро устодам ба ман ёд дод. мо машқро дар мактаби 51 мекардем. дар ҳамонҷо ба мо як саҳнаи калон дод, дар дуюм ошиёна, дар ҳамонҷо машқ мекардем. баъди машқ устодам мебаромад мерафт. мо бачаҳо 32 нафар будем, 10 нафараш яъне ки мисли ман зӯраш намерасид ки мактабро таҳсил кунад. дар ҳамонҷо ба мо махсус муаллима ҷудо кардан, ба мо дарс мегуфтанд. ба ман ҳам хурсанд мешудам, ҳам яъне ки фикр мекардам ки ман яъне ки оянда дорам. ояндаи ман дар дасти устода муаллими Бердиминбоев аст ва ман аз устода муаллим Бердиминбоев миннатдор ҳастам. қарзе ки устода муаллим Бердиминбоев ба ман кард, ман ҳеҷ вақт қарзи он каса гардонда наметавонам. агар 100 солам гузарад, коре ки ин кард ба фикрам ягон инсон кардан наметавонад. фарзанд дорам, ин коро кардан наметавонад. бас ана 27 гӯсфанд. Я не стрелял! Аллахом клянусь! Я без оружия! Аллахом клянусь! Я не стрелял! Мы нашли его товар! маро хонаводагиём гуфтанд ки ту дигар кор надорӣ, ҳамин маймунбозӣ карда мегарди. ман гуфтам, яъне ки бародароямро, модарамро гуфтам, чи ман шумо мехоҳед ки ман театрро партояму равам аробакашӣ кунаму равам шишка чинаму равам ҳезум чинам, барои шумо пул биёрам? шумо ояндаи маро фикр намекунед? نه خونده میتوانم، نه نوشته میتوانم. شما میخواهید که فقط من برای شما پول بیارم. وقتی که من همین گپ رو زدم گفتم اگر از بحر من برای شیر دودگیت نبخشید من تئاتر میروم. من باید تئاتر روم، من باید آینده خودم رو سازم. من از همونجا برآمدن تخمینا 4-5 سال من خانه نآمدم. من در همین تئاتر خوب میکردم. در همین تئاتر خوب میکردم، در همین تئاتر مشق میکردم، در همین تئاتر میآموختم، یعنی که من رو تربیه میکردن. امروز من به همین قله بلند رسیدم. اگر من با گپی برادرانم میکردم، من هیچ وقت با اون ممکن من به حبس، من رو حبس میکردن، نمیدونم احوالم چی میشد. به نهایت هنرمند خوب است.
ва як хислаташ ба ман маъқул аст ки агар ягон хоҳише дошта бошӣ, мисол ягон корқати Диловарҷон кӯмак кардан дар кор не намегӯяд. Меҳнатдӯст аст. Даводав барои зиндагиаш бениҳоят зиёд аст. соҳиби 2 фарзанди хушрӯ аст. Ман Диловарро аз соли 2008 мешиносам ва якум бор вақте ки дидам, дар назарам ба мисли як Маугли тофт. яъне Маугличае ки дар чандин филмҳо дида будам, дар филмҳои тасвирӣ дида будам ва доимо дар маҷлисҳо ҳамин 2 чашмаш тарафи ман буд. Баъд ахиран баъди чандин сол мефаҳмам ки вай ошиқ шуда буд. вақте ки ягон намоиш мешавад, коргардон мегӯяд ки анами шашум штанкетро фарур дар Диловар барои декоратсия кашол кардам. вақти коргардон ҳоло дар саҳна низ ба ман мегуфт, ман меомадаму пеш аз коргардон омадан ки маро ҷанг накунад, манам хеб чангашро тоза мекардам. тоза мекунам. коргардон биёяд гӯяд ки ки дар инҷо ҳарчи кашол мекунад, не ки тиреза кашол мекунад. баъдан ман ин штанкетро мебардоштам. به اینم عصبانیم از درد و غم میکفم. میفهمی منیره؟ منیره آینده در دست خود انسانم. این آینده که در دست من بود، من حرکت کردم. اینه که گپ یگان کس گوش نکردم. پدرم گفت، مادرم گفت، برادرم گفت، برآمدم. من کار کردم، برآمدم. 4 سال خانه نرفتم. لیکن امروز